يقول السفهاء من الناس زرد وي قمقل خلقنا ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سشیو گردو دا نبی و صحابہ دائے قبلینا شدیو آغی تمخکون کی قل للہ المشرق والمغرب تو آیا خاص اللہ لرا مشرق و مغرب دے یہدی من یشاء الى صراط مستقیم ہدایت کی اشارہ چواڑی سید لاری طرف دام وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ادا سے گرزولی منگتاسو امت انصاف والا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دید پاناش شیطاسو شہادت کو ان کی خلقتا وخلق باندے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور شیب رسول پتا سبان شہادت کو ان کے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وندا مقرر من آئے قبلہ شتوی پائے باندې مخکم توی آغیت مخکم کے الا لنعلم من يتبع الرسول مگر دید پارائے چی جدا کم آسوک چی تابداری کئی در رسول رسالت دوئے ممن ينقلب على عقبائے داغشانے جدا کو چاوڑی پخل پندو داغت تابدارینا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ اگر چدا قبلہ بدل دل خام خاگران کار دے مگر نہ گران پاشا اللہ والا توفیق ورکڑی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ان دے اللہ تعالیٰ چھ برباد کی ساسو منزنا چھ ایمان دوجم کری ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ پخل کو خام خاڑی شفقت کو ان کے رحم کو ان کے قد نرا تقلب وجهك في السماء یقیناً لدرمنگ آڑول دمخص آسمان طرف تا فلنولینک قبلتا ترضاها نخام خاگر دومگتا قبلتا شتخو خیغ لرام فولی وجهك شطر المسجد الحرام نو گردو مخبل طرف دا مسجد حرام تا وحیث ما کنتم فولو وجوہکم شطران او کم زیشی تاسو نو گردو مخون اخبل طرف دا مسجد حرام تا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَقِينَنَا كَسَانْ چی کتاب ورکڑے شہرے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ خام خاپوئی شرا قبلہ بلد الحق دی زدید رب طرف ندیم وما اللہ بغافل عما يعملون اند اللہ غافل لا يعملون شریع کئیم ولئن اتیت الذین اوتوا الكتاب بكل آیہ اکتروڑیا کسانتا شی کتاب ورکڑے شہدار قسم دلیل ما تبعوا قبلتک تابداری نکی دید قبل اسلام وما انت بتابع قبلتهم اونے تو تابداری کن کے قبل دریم وما بعضهم بتابع قبلت بعض اننی بعض دریم تابداری کن کے قبل نوروں ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم او کتابداری اکڑتا بالفرض خواہشات دین وستعنا اشراغ لیتا توحیم انکا ایزا لمن الظالمین یقینا تبادوخ کے خامخات ظالمان نشیم الذین آتیناهم الكتاب یعرفونه آکسان چورکڑے منگائل کتاب پی جنی دا قبلہ بدلے دلوں کما عارفون ابناہم لکش پی جنی دی زامن خبل وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ آیقیناً یوڈل ددین اشترے خامخا حق پٹئی او پوئیگی دی پا حق بانے الحق من ربک حق واغی چستاد رب طرف نہیں فلا تکونن من الممترین نمکی گاد شک ان کو دلنا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا
ودار چا دا پارا یوم خدا شاگر زون کی داغی تقبل مخ فاستبقوا الخیرات روان دیوالو کے دیو بلنا پخکارونو کی اینما تکونو یاتی بکم اللہ جميعا کم دے چیئے تاسو راولی با تاسو طول لرا اللہ تعالیٰ پیوزل ان اللہ علا کل شئین قدیر یقینا اللہ پارسی بانے قدرت درن کرے ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام اور کم دینا شتو تلینو گردو مقبل طرف دا مسجد حرام تا وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِن رَبِّكَ وَيَقِينًا لَا قِبْلَ حق دا استاد رب دا طرفنا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَنَدَ اللَّهُ غَافِلٍ لَا يَعْمَلُونَ چتاسوی کوئے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ودار زینا شتو تلینو گردو مقبل طرف دا مسجد حرام تا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا اور ہر رئی چیئے تاسون گردو اخبل مخونا طرف دائے مسجد حرام تا لِلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً دید پارائش نہیں خلق لرا پتاسوانے سے دلیل إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ لیکن آکسان چھ ظلم کرے ددینا فلا تخشوهم واخشونی نم یری گئے ددین مخالفتنا و یرکو خاص زمانا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اور دید پارائیں چیز پورکو مخبل احسانات پتاسو وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور دید پارائیں چتاسو ہدایتوں میں كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ دانے مت پورا کی دلدا سلی لکش لے گلے من پتاسو کے رسول سنا یتلو علیکم آیاتنا بیانی پتاسو آیات نظمون وَيُزَكِّيكُمْ وَفَاكِي تَاسُ لَرَامْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَتَعْلِيمُ دَرْكِينْ تَأُسْتَاذُ قرآن و حدیث وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تعلیم درکی تاسو دائے چتاسو پائے بنے نپوے دائے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ نیاتوئے معاذ بتاسو یادوم وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ شکر کوئے زماد نعمتنو اسنا شکری مکوئے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والسلام ایمان والو کلک کے زان صبر کولو پموس کولو ان اللہ مع الصابرین یقینا اللہ خاص مرگلے دا صبرنا کلے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات امو اذا شاف بارکی چوجلی شید اللہ دین دخرول رپارا سداد عمرو پشاندی بل احیاؤن بلکی دیل یو خاص جننے ولكن لا تشعرون لیکن تاسو نپوئے گئے پدغی جن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ او خامخا ازمیخونکم پتاسو پلغن تا دیر و دلوگنا ونقسم من الاموال والانفس والثمرات او پکمولو دمالونو دنفسونو دمیو غلو وبشر الصابرین نزیر ورکد خوشعالو صبرناکو خلقتا الذین اذا صابتهم مصیبا آسورناک دی چکل ارسی گی دی تس مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون دیوائی یقینا منگا خاص دا اللہ و یقینا منگا خاص آغتا ورگردن کیو اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمان دا کسان پدی باندے درودنا دا کسان پریبانے تعریفون دی درب دا طرفنا و خاص رحمت دے اولائک هم المہتدون و دا کسان خاص دی ہدایت مندن کی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ یقینا صفا و مروان دا خاص نخو دا دین دا اللہ ندین فمن حج البیت او اعتمر نصوب چی حج کی دا بیت اللہ یا عمر کریم
فلا جناح علیہ ان یطوف بہما نسو گناہ دے نگنی پدان پدے چیزی رازی دے دوارو پمنس کے ومن تطوع خیرا اچانچی پا خوشالے سراؤ کو دنے کے کار فإن اللہ شاکر علیم یقیناً اللہ تعالیٰ قبل ان کے دد عمل علم والدے ان الذین یکتبون ما انزلنا من البینات والہدى یقیناً کسان چپٹی ہوا چمور علی گلیم بخکارہ حکونو دا ہدایت خبرنا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب رستو دائنا چمون وضاحت کرے دائے خلق تب کتاب خبل کے اولئک یلعنہم اللہ دا کسان لعنت کی پدیوان اللہ ویلعنہم اللعینون ولعنت کی پدیوان نور لعنت کا ان کی الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا مگر کسان چھ توبہ ویستتے گناہنا اور نیک کخ پل عمل اوخکارے کہا چسی پٹکڑو فولائکا توب علیہم دا کسان زخاص میں روانی کم پدی وانت تواب الرحیم عظیم لے توبہ قبل ان کے رحم کا ان کے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار یقیننا کسان چی کفر اکڑے عمرشی بدا سے حال کی چیدی کافرین اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین دا کسان پریبان لعنت ندی اللہ طرفنا او دا ملائکو طرفنا او دا خلق طولو طرفنا خالدین فیہا ہمیشہ بیدی بدا لعنت کے لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون نبشیس بکولے درین عذاب مقرر دری و نبدی لسمحلت ورکے دیشی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور حقدار دا بندگے استاسو الہ دیو لا الہ الا ہو زگنشت واقدار مددگار سوا داغنا الرحمن الرحیم عام مہربانے والا و خاص رحمت والدے ان فی خلق السماوات والارض یقیناً پیدائش دا آسمانوں دزمکہ کے واختلاف اللیل والنہار و پتلو راتلو دشپی و دروز کے والفلک اللتی تجری فی البحر بما ينفع الناس و پائی کشتوں کے چلی بسمندر کے وسبب دنفع ورکولو دخل کو وما انزل اللہ من السماء من ماء اور ہوا چراورولی اللہ آسمان طرف نوبو فاحیا بے لفظ مات موتعان تازکڑے پائے سرزم کا پسوچ والی آئینا وبصفیها من کل دابا اخوارکڑی پر ازمک کیا قسم زند سر وتصریف الریاح والسحاب اپترات لو ہواگانو دور یزوکی المسخر بین السماء والارض چتابشی د حکم دا اللہ پمند اسمانو دزمک کی لآیات لقوم یعقلون اور یہ طولو سجنوں کے دیر دلیلنا دا توحید دی حاغ قوم دراش عقل نکار لیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا اور بعد دخل کو نداس اشتریم چنی سید اللہ نسوان اور شرکان یحبونہم کحب اللہ من قیدی دائی سرا پشانت من کولو دا اللہ سرا والذین آمنوا اشد حبا للہ واکسان چی مان راوڑے ڈکلک دی پمن کولو دا اللہ کے ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب اکولی دے ظالمان خلق اخبر حال کلشو بینی دی عذاب ان القوة للہ جميعا خام خاپو بشیش طاقت ٹول دے واللہ رے وان اللہ شدید العذاب اپو بشیش یقینا اللہ سخت عذاب ورکون کے دے استبرأ الذین اتبعوا کلچی ویزاری بخکار کیا کسان چی تابداری کڑیشے ہوا من الذین اتبعوا داغشانا چی ددی تابداری کولا
وراءوا العذاب وبين العذاب وتقطعت بهم الاسباب وپریب کرشی کورنے کے تعلقات ددیم. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا کروا او یا کسان چدی تابعداری کڑیوا ارمان دے زم دوبارہ تلوے دنیا تا فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا من بزان جدا کو ددینا لکسنگ چدین من جدا شول. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم دغسی خیبدی اللہ تعالی نور بد عملون ددیم دپارا دا افسوسونو کولو پدیم. وما هم بخارجین من النار خنمی دیوتن کی دور دا جہنمنا. یا ایوہ الناس کلوا مما فی اللفظ حلالا طیبا او خلقو خرید آئینا چپزمگ کی دی حلال دی پاک. ولا تتبعوا خطوات الشیطان امدے بقدمون دا شیطان پسے. انہو لکم عدو مبین یقینا شیطان تاسل دشمن اخکارا. انما یامرکم بالسوء والفحشاء یقینا حکم درکی دا شیطان تاستا پبدو خبرو اپنا کارکارونو. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون او پدے چی جوڑائے تاسو پا اللہ خبرے چی پوئے نلرائیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ او کم محشی ویلشی دے خلقتا تابداریو کے دائیں چا اللہ تعالیٰ نازل کرے. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا دیوینا بلکہ من خطابداری کو دائیں چی منتری من پائے بنے مشران مخبل. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون اگر شعودری مشران نپیل ددین پیس خبرانو ہدایت والا. ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء اور مثال دائے کسان شی کفر اکڑے و تقلید دخبل مشرانوں کے پشان دا حال دا غشارے شاوزن کی حق سارو تائشہ سنوریم الا دعاء و نداء مگر اوری آواز دنیز دی او شغیر لریم. سم بکم نومیون دی کارنی دا حقنا و شاڑاگان دی دویلو دا حقنا راندی دلیدلو دا حقنا فهم لا یعقلون ندی پویم نلری پدین. یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ایمان والا خرید پاک ہانچ منتاصل درکڑیم. واشکروا للہ و شکر کوئے پدے دے واللہ ان کنتم ایاہ تعبدون کہے تاسو خاص اللہ لبندگی کون کی. انما حرم علیکم المیتۃ والدم یقیناً حرام کرے اللہ تعالیٰ پتا سمردارا اوینا بیول شیم ولحم الخنزیر او جد خنزیر وما اوہل به لغیر اللہ او ہر غشیش واسوی پائے بانے دپارا دی نزدیکت غیر اللہ. فمن استر غیر باغ ولا عاد نسوک چننا شار شرائے خوراکتا نو دے بغاوت کو ان کے او نو تجاوز کو ان کے فلا اسماء علیہ نشتے اس گناہ پدوانے پدے خوڑلو کے. ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بخنک ان کے رحم کو ان کے. ان الذین یکتبون ما انزل اللہ من الکتاب یقیناً کسان چپٹی ہوا چ اللہ تعالیٰ نازل کرے کتاب بلنا ویشترون بھی ثمنا قلیلا اور حاصلی دی پائے سرا دنیا معمولی. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار دا کسان ناشی دی پخپلو خیٹو کے مگر اور. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ اور خبر بون کی دی سر اللہ پر از قیامت. ولا یزکیہم انب پاکی دی لرا ولہم عذاب علیم دی دپار عذاب دے درناک. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی دا خلق دی شاغست دا گمراہی پا بدل دا ہدایت والعذاب بالمغفرہ وغست العذاب پا بدل دا بخنکے.
فما اصبرهم على النار نصاجبا صبر دے دری پور بانے ذالک بان اللہ نزل الكتاب بالحق داد دے وجنا چی یقینا اللہ نازل کرے کتاب حق سراؤ دی بکی اختلاف کرے رہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور یقیناً کسان چی اختلاف کرے پر کتاب اللہ کے خامخواہ پر دشمن لرکی دی حقنا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ندنی کی خاص دا خبران چکل سوئے تاسو خپل مخونا مانزکی مشرق و مغرب طرف تا ولیکن البر من آمن لیکن نیکی دا حق چارا آمن باللہ والیوم الاخر چیمان لری پا اللہ و پر رستنے والملائکت والکتاب والنبین ایمان لری پا ملائکو پا کتابونو پا پیغمبرانو وآت المال على حبه ذوی القرآن اور گئی مال پمند اللہ خپلوانتا والیتاما والمساکین وابن السبیل ویتیمان ومسکنان ومسافرتا والسائلین وفی الرقاب ونور محتاجتا وفازاد اولو بند سرٹنوں کے وقام الصلاة وآت الزکاة اور پابندی نماز کی اور زکاة مرکئی والموفون بعہدہم اذا عہدوا اور پورکی لوزن اخبل کلچ لوز اکڑی والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اور ٹنگی پتین مانے پحالت دا سختے دا مال کی اور پحالت دا مرزنوں کی اور پحالت دا جنگ کی اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون دا کسان رشتی ندی پتاودنے کہے کہ او دا کسان پورا متقیان دی یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل ایمان والو فرض شوئے پتا سوانے قصاص جاری کول پپارد قتلانوں کے الحر بالحرم ازاد سڑے با قصاص کی پبدل ازاد کے والعبد بالعبد مرے با قصاص کی پبدل مرے کے والانثى بالانثى او زنانم قصاص کی بدل زنانہ کی فمن عفی له من اخیہ شیء ناغسوک چی معافی اکڑے شاغتا دا طرف ضرور داغنا صدق معافی فاتباع بالمعروف نو تابداری پدبان لازم نا اپنے کا طریقہ واتعون الیہ بإحسان واتع لازم دا پاقبانے پخ طریقہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ دا حکم کی آسان تیارا ساسو در رب طرفنا و رحمت نیم فمن اعتدا بعد ذالک چاچ دحد نتیر و تلوکرل پس قصاص و دمافینا فلہو عذاب نریم در پار عذاب درناک ولکم فی القصاص حیات استاذ دپارا پا قصاص جاری کو لکی یو ناشنا جوندے یا اولی الالباب اے خالص عقل والو لعلکم تتقون دیر پارا چتاسو بچے كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية فرض کر شعر بتاسو کلچی رانی زیشی او تاسو تمرگ ان ترک خیرا کپری خودنی مع الوصیت وصیت کول للوالدین والاقربین مور بلا روح والوانتا بالمعروف بشرعی طریقہ حقا علی المتقین دا لازم دے پا متقیان خلقو فمن بدلہ بعدما سمعہو نچاچ بدل کو دغا وصیت کول پسائنا چاوری دلی فإنما اسمه على الذين يبدلون یقیناً گناہ دا بدلولو پائے کسانو دے چھ بدل کری دا وصیت ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ تعالی سوری بار سپوئے دے فمن خاف من موسن جنفا او اسما نسوچ یرکی دے وصیت کو ان کی نام
دکگیدلو گناہ تا و خطائے یا بگناہ کولون قصدن فاصلح بینہم نجوڑہ کی دری ترمین فلا اسم علیہ نشت گناہ پد اصلاح ان کی وانے ان اللہ غفور رحیم یقینا اللہ تعالی بخنک ان کے رحم کو ان کے رے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ایمان والو فرض کریشی پتا سو روجی نیول کما کتب علی الذین من قبلکم لگچی فرض شی پائے کسانو چستا سنمک کی تیرشی لعلکم تتقون دید پارا چتا سو متقیان شئے ایام معدودات رجین سیر وزیش میرے لشے فمن کان منکم مریضا نعاسوک شیستا سو نبی مار اولا سفر یا پسفر واندوی فائدتم من ایام اخر ندوان شمار لی دنور رزونا دپار قضا وعلى الذین یطیقونہم او پائے کسان واندی چی وسط روجین لری فدیتم طعام مسکین لازمنا فدیہ چی خوراک دے و مسکین دے دروازے فمن تطوع خیرا چاچی پخشالے سرک ولانی کی فهو خیر له ندا دیر خیر دے پارا وان تصوموا خیر لکم وروجین والستاسهم دیر خیر دے تاسو لرا ان کنتم تعلمون کتاسو پوئے لرائے شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن میش در رمضان آمیش داش نازل کرے شیر پائے کے قرآن ہدل للناس ہدایت دے دا قرآن طول خلق لرام وبینات من الہدا والفرقان اوخکارا احکام دی بدکے دا مخکنی ہدایتننا و جدائی راوسل ترمن دا حق باطل فمن شہد منکم الشہر فلیصم نسوک جو حاضر شستا سنا دی میش در رمضان تا نخام خارو جدیو نسی دائے ومن کان مریضا اولا سفر حسوک شی بیمار یای پا سفر وانے فعدتم من ایام اخر ندوان شمیر لی دنور وزنا دپار قضا یرید اللہ بکم اليسرا واری اللہ تعالیٰ پتاسو پد احکاموں کی آسانتیا ولا یرید بکم العسر انواری پتاسو ستنگسیا ولتکملوا العدہ اوتید پارا شکر کے اشمار ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم اوتید پارا چید اللہ لوی وائے پاک طریقہ چتا اسے خود نکڑیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او تید پارا چھ شکرو کے دا اللہ دے نعماتو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي او کلا چھ تفوسو کیستانا بندگان زما پبارکی فَإِنِّي قَرِيبٌ وَالْتَوَايَا يَقِدًا زَنِزِيَمْ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ زَادَانِ قبل ما دعا کن کی کلچ مان دعا واڑی فلیستجیبوا لی ندیم پورا احکام زمامنی ولیؤمنوا بی او یقین ساتی بما لعلهم یرشدون دید پارا شدی کامیابی عمومی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم حلال کرشی ساز دپارا پشپد روجنی ولو یو دیکھ دل نخبلو بی جانو سرام ہن لباس لکم وانتم لباس لہن دی جامی دی تاسو لراو تاسو جامی ہے دی دپارا علم اللہ انکم کنتم تختان انفسکم عالم دے اللہ یقینا تاسو با نقصان کے شولے اخبر زاننا
فتاب علیکم فراخی راوست بتاسو وعفانکم وسان تیرا وست بتاسو فالآن باشروہن نوس نزیکت کوئے تاسو ددی سرام وابتغوا ما كتب الله لكم اور لٹویا آج اللہ تعالیٰ تاسو پارا مقرر کری یا حلال کری وکلوا واشربوا وخراکوس کاکم کوئے دشبیم حتی یتبین لکم الخیط الابیض تردی پوری چخکارشی تاسو سپنتار من الخیط الاسود دتور تارنا من الفجر شاہ سبارے ثم اتموا الصيام الى الليل بیا پورا کے دارو جا درشپ پورے ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد امنی ذکی گئے بھی بیانتا خدا سے حال جدا سمو تکفیں بجماعتنوں کے تلک حدود اللہ دا پولی دا اللہ تعالی دی مقرر شوی ولا تقربوها نمنی ذکر گئے دیتا مخالفت کولو کذالک یبین اللہ آیاته للناس دغسی وضاحت کے اللہ دخل احکام خلقتا لعلهم یتقون دیتا پارا اشری متقیان شیم ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل امخرے مالنا دیوبل قرن استاسو پناروا طریقو وتدلو بها الى الحکام عمر سوئے تاسو دا مالنا حاکمانتا لتاکلوا فریقا من اموال الناس فریق رض تاسو خرے اور ٹکڑا دا مالنا دخلقنا بالاسمی پگنا وانتم تعلمون تاسو پوئے گئے یسألونک عن اللہ اللہ تپوس کئی دیسانا پوار دمیشتو کی قل ہی مواقیت للناس والحج تو آئے دامیشتے وقت ندی دا مقرر کولو دا سیزنو دا پارا دا خلقو دا پارا دا حج ولیس البر بیان تاتو البیوت من زوریان اوندان یکی شرازے تاسو کورون اخبلو تاد شاگانو دائینا ولیکن البر من اتقا لیکن نیکی داغ شارع چلانے یرکیم واتو البیوت من نبوابها وراتل کوئے اخبلو کورون تاد شاگانو دائینا دروازو دائینا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون او یرکوئے دا اللہ نا تیر پارا چتاسو کامیاب شئے وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم او جنگ کوئے دا اللہ دا دین دا اچتوالی دا پارا دائے کسانو سرائی چتاو سرا جنگی ولا تعتدوا دا حدنا تیرے ظلم کوئے ان اللہ لا يحب المعتدین یقینا اللہ تعالیٰ نخو خیاسو چد حدنا ورتدین وقتلوهم حیث ثقفتموهم اوجنے دائے کافران درا ہر دے چستاسو پی وسبرشیم واخرجو من حیث اخرجوکم او باسے دی درا دا دینا چتاسو استریے والفتنة اشد من القتل او فتنہ دیر سخت دا دوجلنا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام او جنگ مشروع قید دی سرا دا مسجد حرام بخواکیم حتی یقاتلوکم فی تردی پوری چری تاثر جنگ شروع کی بائے کے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کدی جنگ شروع کو تاثر بائے کے نوجنے دی لرام کذالک جزاء الکافرین داصد بدل کافرانوں فَإِنِ انْتَهَوْا کدی منشول کفرنان فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یقیناً اللہ تعالیٰ بخن کو ان کے رحم کو ان کے دے وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ اور جنگ کوئے ددی کافران سرام دید پارا نشی کمزور کول مومن ویکون الدین للہ وشی غلبت دین اللہ
فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. نو کمن شول دی د قتالنا نو نشت بیا زیاتے کول مگشت دے بظلم کون کو باندے. الشهر الحرام بشهر الحرام، عزت د میاشتو د حرمت په بدل د میاشتو د حرمت کې ده. والحرمات قصاص، نورم د عزت سیلون دی بدلے والا. فمن اعتدى علیکم، چاچی زیادے کو پتاسو، فاعتدوا علیہم، تاسو پہ زیادے کوئے، بمثل ما اعتدى علیکم، پشاندائے چی پتاسو زیادے کریم. واتقوا اللہ، یرکوئے دا اللہ نام. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اپوشے یقیناً اللہ خاص مرگرے دا متقیانوں. وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مال خرچ کرے دا اللہ دین دا اچت والی دا باران. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور ما چوے زان نخبل پخبل لاسون باندے ہلاکتا. وَأَحْسِنُوا، وَخَيْسَ عَمَلُنَ كَوَئِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ کو خیاسوک سے خیست کارون کہی. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کہ حج عمرہ خاص اللہ دا پارا. فَإِنْ نُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، نکر آگیر کرے شیطاسو دا پورا کولو دائینا، لازم نے بتاسو آغاش آسانی دا حدینا. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، امخر سر نخبل، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلًّا، تردے پورے چورسیا حدیان زیر حلالیتا. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، ناسوک چستاسون بیماری، او بھی ازم براسی، یا پدوانی خاص تکلیفی دا سرد وجہ. فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، نتباندے بدلا تدریو روشو یا صدقت آیا یا قربانی دا. فَإِذَا مِنْتُمْ کلچ تاسو پامن شے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، نچاچی نفواغستا پمری کولو یوزے کد حج سرام. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، نتبانم لازم نعاچ اسانی دا حدینا. فمن لم يجد سوکچی حدی نمومیم، فصیام ثلاثة ایام فی الحج، دباندی روجینی والدی ددے روزو پر روزو دا حج کی. وسبعۃ اذا رجعتم، اور وزی کلچ واپس شے. تلک عشرۃ کاملہ، دا لس روجی دی پورا دی ثواب دے حدی سرام. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، دادا شاہ دا پاری چی نہیں داغ کورنے دیر کی دن کی پا مسجد حرام کی. واتقوا اللہ، یرکوئے دا اللہ نا. وعلموا ان اللہ شدید العقاب، یقین ساتے اللہ تعالی سخت داور کو ان کے. الحج اشہر معلومات، وقت احرام تڑلو دا حج میشت دی مقررین. فمن فرض فیہن الحج، چاچی فرض کا بزان بانی بڑی میشتو کے حج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نبی دشاوت خبریں، نبی گناہونا کول، نبی جگڑے کول پحج کے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وعاشی کوئے تاسو ہر نیکار عالم دے پائے بانی اللہ. وتزودوا تو خزان سروڑے. فإن خير الزاد التقوى، یقیناً بہتر تو خیر تقوی. واتقونی یا اولی الالباب، یرکوئے زمانہ خالص قلوالو. لیس علیکم جناح، نشت پتا سبانے اس گناہ. ان تبتغوا فضلا من ربکم، لٹوئے تاسو مال دا دنیا درب دا طرفنا پتجارت سرام. فإذا فصتم من عرفات، نکلشی راکو سے تاسو دا عرفاتنا. فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یادوئے اللہ لرا دا مشعر حرام بخوا کے. واذکروه کما ہداکم، یادوئے اللہ لرا لکسن چی تاسے خود نکڑی را.
وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور یقیناً وہ تاسو مخکی د ہدایت اللہ خامخا د گمراہونا. ثم افیضوا من حیث افاض الناس گیارہ کلی گئے تاسو دا دینا شنور خلق ترا کلی. واستغفر اللہ او بخن غارے دا اللہ نا ان اللہ غفور رحیم یقینا اللہ بخن کن کے رحم کن کے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ کلچی پورا کہتاسو سعبادات حج تاسو فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم یادوے اللہ درا پشاند یادول استاسو بلاران مفل او اشد ذکرہ بلکہ زیاد یادول اللہ. فمن الناس من یقول نباز دخل کنائی شوائی ربنا آتنا فی الدنیا یا رب راکم تاپ دنیا کی جسرا کئے وما له فی الاخرت من خلاق اور نہیں دلرا پاخرت کی سہسان. ومنهم من يقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اور بارے دلینا سگری وائی یا رب راکم تا دنیا کے خیس جون وفی الاخرت حسنا اور پاخرت کی خیس جون وقنا عذاب النار وبشعتی من عذاب دورنا. اولئک لهم نصیب مما کسبوا دا کسان دل رب رخیری دو اجر عمل ناشری کری. واللہ سریع الحساب اللہ دے زر حساب کن کے. واذکر اللہ فی ایام معدودات آیا دوے اللہ درا پاغر وزو شمیر لشو کی. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ چاچی تلوار اکڑا پتور زوکی نشت گنا پاؤ. ومن تاخر چاچی رستو علیہ قدری میں وسطا فلا اسم علیہ پاغم سے گنا نشتا. لمن اتقا تا حکم آشار ریش اللہ نے یرکری. واتقوا اللہ یریکید اللہ نوالموا انکم الیہ تحشرون اور یقین ساتے تاسو بخاص اللہ تور جمع کریشے. ومن الناس من يعجبك قوله في الحیات الدنیا اور بعد دخل کو ناسری تعجب کے چیتا درا داغ خبر اتری بعد جن دنیا کی. ويشهد الله على ما في قلبه گواہ گرزی اللہ درا پاسی شد بدل کی. وهو لد الخصام اور حال دارے چدے سخ جگڑ مار دے. وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ کلچ روان سیستا سنان کوشش کی بزمکہ کی لیفسد فیہا تیدا پارا چھ فسادو کی بدے کی. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ اور ہلاکی فصلنا دخل کو نسل انسانانو. واللہ لا يحب الفساد اللہ تعالیٰ نخوخی فساد لرام. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ او کلچوئے نشیدت اللہ نے یروکا اخذته العزت بالاسم انہی سید لرا غیرت کول پا گناہ کولو. فحسبه جہنم پورا دید لرا جہنم. ولبیس المہاد خامخا بد دے زیت آرکریشے دا جہنم. ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ بائے دخل گناہی چھ خرچ کی اخبل زان دپارا دلٹولو درزاد اللہ. واللہ رؤوف بالعباد اللہ دیر خاص شفقت کن کے براسی بندگانو. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ایمان والو داخل شے پتابدارے اللہ کی پورا پورا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور تابداری مکوئے قدمون شیطان. انہو لکم عدو مبین یقینا شیطان تاسو پر دشمن دخکاران. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ نو کو خیر ہے تاسو د پورے اسلامنا رستدائے نشراغلی تاسو سخکارا حکمنا. فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یقین کوئے اللہ تعالیٰ زور والے حکمتون والے. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام
انتظار نکی دا خلق پا ایمان روڑلو کی مگر دری خبری شراب شدید اللہ تعالیٰ پسورو کی دور یزونا والملائکتو ملائک و مرائشی وقضی الامر فیصل بوشی دری لکار وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او خاص اللہ تعالیٰ گردولی شیٹ الکارونا صل بنی اسرائیل تپوسکا دبنی اسرائیلنا کم آتیناہم من آیت بینہ سننا ورکلو منگاتی تا نعمتو نخکار اخکاران ومن یبدل نعمت اللہ اچانچی بدل کر اللہ نعمت پنا شکرے من بعد ما جاءتو پس آئینا شدل راغلی فإن اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ تعالی سخت زاور کن کرے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ڈولی کڑشے کافران دا پارا جون دنیاوی وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا دیو جنا مسخری کی دی بمومنان پورے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آکسان چلان یرکوی دین بوشتی دا قیامت پر وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللہ روزی ورکی چالچ واڑی بے اندازے کان الناس امتا واحدا او خلق مخکراسی اور ڈلا پا ایمان اختلاف گزی وبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین نرولے گل اللہ تعالی پیغمبران زیر ورک ان کی اور یر ورک ان کی وانزل معهم الكتاب بالحق انازل کردائی سرا کتابنا وحق سرعا ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه دیر پارا چھ فیصلو کی دا کتاب ومن دخل کو کی پائے خبروں کی شریپا ایک اختلاف کرے دیں وما اختلف فيه الا الذين اوتوه اختلاف نہ کرے پر حق کے مگر آئے کسانوں چور کرے شورت کتاب من بعد ما جاءتهم البينات پس رائے نشراغ لودی تواضح حکمنا بغیم بینہم دوجد الزدینات کولنا کورنا دریکے فہد اللہ الذین آمنوا ہدایت ورک اللہ تعالی ایمان والاوتا لما اختلفوا فی آسیس شی اختلاف کرو خلق بائے کی من الحق جا حق دے بیزنی بخبل حکم واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم واللہ تعالی رسی چارچو غارین ملار طرف تا حسبتم ان تدخلوا الجنہ آیا گمان کو تاسو چ داخل بشے جنت تداولنا ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم او حالا تروسن دی راغلی تاسو واقعات دای کسانو چ تیرشی ساسن مخکی مستهم الباساء والضراء رسیدلو آغیتا تکلیفون د مال او مرضون د بدن وزلزلوا اجرقوا لشو بڑیرو تکلیفونو حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه تردیچ ویل برسول آکسان چی مان راوڑو دا مرگرتیا کی متا نصر اللہ کلب اید اللہ مدد الا ان نصر اللہ قریب جواب راغے خبر شیقین ان اللہ مدد نزدے یسألونک ماذا ينفقون تفوز کی دیستانا چسشی دی خرچ کی قل ما انفقتم من خیر طور تو آیا سمرچ خرچ کرے تاسو حلال مال فللوالدین والاقربین نور کوئے مور اپلارتا اخپلوانتا والیتاما والمساکین وابن السبیل او یتیمانو مسکنانو مسافروتا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم اور سچی کوئے تاسو خامل یقینا اللہ پائے پوئے دے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم فرشی پتاسوانی قتال و حال دارے چدا بدخاری تاسوتان واسان تکرہو شیئا وہو خیر لکم او کیدیشی چی بدگنی تاسو یو شیئا و غبتاو زبارا فیدا منویم واسان تحبو شیئا وہو شر لکم او کیدیشی خوخوائے بتاسو یو سیزا غبتاسو لربدویم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی پارسو تاسو نہ پوئی گئے يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه
تپوس کی دیستانا پوار دا میشتو دا حرمت کی دا جنگ کولو نپائے کی قل قتال فی کبیر تو آئے جنگ کول پا میشت دا حرمت کی خوغٹ کو نارے وصدن عن سبیل اللہ لیکن من کول خلق دا اللہ دلارے وکفر بیا کفر کول پا اللہ والمسجد الحرام وخلق من کول دا مسجد حرامنا واخراج اہلہ من او استلاح دا مسجد حرام داغینا اکبر عند اللہ داو غٹ گناہو ندی پنیز اللہ والفتنة اکبر من القتل او شرک واللم دیر غٹ گناہ دا قتلنا ولا يزالون يقاتلونكم وامن شدیدہ کافران جنگون وکی تاو سرام حتی یردوکم عن دینکم دید پارا چو گرزی تاسو لرستاسو دا دین اسلام نائے نستتاو کوسی برشیم ومن یرتد منکم عن دینیم وصوک وعور استاسونا دخبل دین اسلامنا فیمت وهو کافر ومرش پتا سے آل کش کافرین فاولائک حبطت اعمالهم نتا کسان بربادی ددی عملنا فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و آخرت وارو کے اولائک اصحاب النار ودا کسان والدین ہم فیا خالدون دیو پائے کے ہمیشہیم ان الذین آمنوا والذین ہاجروا یقیننا کسان چی مان راوڑیا کسان چی ہجرت کرے وجاہدوا و جہادم کرے فی سبیل اللہ دو چتواری دین اللہ دبارا اولئک یرجون رحمت اللہ دا کسان امید دے اساتی دا اللہ دا خاص رحمت واللہ غفور الرحیم اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے دے یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس کی ریستانا پواد شراب و جوارے کے کل فیہما اسم کبیر تو پدی کی پیدا کی گناہون الویم ومنافع للناس ونفع بکشت خلق لرام واسمہما اکبر من نفعہما وگناہون چدین پیدا کیا خڑیر غٹ دی ددید نفعنا ویسألونک ماذا ينفقون اور تپوس کی ریستانا دسمرنا خرچو کی ریم قل اللہ فاویا خرچ کوئے دا زیادینا کذالک یبین اللہ لکم الآیات دغسی وذات کی اللہ تعاصد اخبل حکمنو لعلکم تتفکرون تید پاراش تاسو پائے کے فکرم کوئے فی الدنیا والآخرہ فکرو کے پبارد دنیا والآخرت کی ویسألونک عن الیتاما تپوس کی رسانہ پبارد یتیمانو کی قل اصلاح لهم خیر تو اصلاح دا پارا دا یتیمانو بہتر کار دیں وین تخالطوهم وکتاسو گڑن کو ددی سرد مال فیخوانکم نستاسرون دیم واللہ یعلم المفسد من المسلم واللہ تعالیٰ پی جنیا شعلران چی فساد کو ان کی بری گڑن سرا داغشانا چی اصلاح کی بری گڑن سرا ولو شاء اللہ لعنتکم وکا اللہ غوختے تاسبان بیغر تکلیفی خویم ان اللہ عزیز حکیم یقین اللہ ضرور حکمت والا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن اور نکام کو اے دا مشرک و خضو سرا تردیش ایمان روڑی ولا امت مؤمنت خیر من مشرکان او خام خاوین دائش معاہدی وردا دا مشرک اصلنا اگر کو ولو عجبتکم اگر کتاسو تعجب کیا شیم پمالو پخائص ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا اپنے کام اور کہ اخبل لون خوین مشرکان سروتا تردی پوری ایمان روڑی ولا عبد مؤمن خیر من مشرک اخام خائے عمر معاہد ورد مشرک ذاتنا ولو عجبکم اگر کہ تعجب کہ ایسی تاسو پمالو پخائص اولئک يدعون الى النار دا مشرکان بلن کی ورتا واللہ یدعو الى الجنہ واللہ تعالی بلنو کی جنتا والمغفرت و بخشش دا گناہنتا بذنی پخبل حکمنو ویبین آیاتی للناس و بیانی اللہ اخبر احکام خلقتا لعلہم یتذکرون دید پارا شدی نسیت تخلیم ویسألونک عن المحیض اور تپوس کی دیستانا پوارد زیر حیث کے قل هو اذن تو آغا زید مرض دیں فاعتزلوا النساء فی المحیض
نو ڈڑا کوئے تو زنانو نا پازے رہے اس کی ولا تقربوهن حتى يطهرن امنی ذکر گئے دیتا تردی پوری شری پاکشی فیضا تطہرنا نکل شری خپاکشی فاتوهن نراتل کوئے دیتا من حیث امرکم اللہ خدا سے طریقہ ہے اللہ تعالی خودنا کرے ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین یقینا اللہ تعالی امین کئی دیر توبہ کو ان کو سلام امین کئی زان پاک ساتھ ان کو سلام نساؤکم حرث لکم بیبیان استاسو زید کروند استاسو دے فاتو حرثکم مناشیتم نرات للکوئے زید کروند دیتا پکمت طریقہ شستاسو خخویم وقدموا لانفسکم خمخ کے اولگے سینیت دپار فیض اخبلوم واتقوا اللہ ویرکوئے دا اللہنا وعلموا انکم ملاقوم ایقین کوئے چتاسو اللہ سر مخامخ کی گئے وبشر المؤمنین وزیر ورکاد دیر خوشالو مومنانو تا ولا تجعلوا اللہ عرضتا لیمانکم امگر زیتا سنم دا اللہ تعالی نخاد پار دیر قسم نستاسو ان تبروا وتتقوا اسن چیزان من قیدنے کے کولو تقوا کولو وتصلحوا بین الناس و اصلاح کولنا پمن خلقو کے واللہ سمیع علیم اللہ تعالی سوری پار سپوئے دے لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ننیسی اللہ تعالی تاسو بے ارادی سرا قسم نستاسو کی ولیکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم ولیکن نسی تاسو پاگے قسم چی کسب کری چی قصد کری زرون نستاسو واللہ غفور حلیم واللہ تعالیٰ بخنک ان کے صبر کا ان کے دے للذین یولون من نسائهم تربص 4 اشہر دپار دائے کسانو چپا قسم سرزان جدا کی دخبلو بیبیانونا انتظار کول دیئے سلورو میشتو فإن فاؤن کدی ورو گرزیدل فإن اللہ غفور رحیم یقین اللہ بخنک ان کے رحم کا ان کے دے وَإِنْ الطلاق وَكَذِي قَسْكَ وَدَ طلاق وَرْكُولُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَقِينًا اللَّهُ سَوْرِي پار سپوئے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ اور طلاق شوی زنانا چحیز والوی او بالغ وی او حمل نئی انتظار وکی پخپل زانون بانی در حیزان ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن اور حلال ندی دی لرا چپٹ ساتھی ہوا چ پیدا کری اللہ تعالی دای په بشدانے کے ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر ایمان لری دی بالله او پر رسنے وبعولتهن حق بردهن في ذلك خواندان دری دیر لائق دی په واپس دی په دغه مدد عدت کے ان رادو اصلاح کا اراد لرید اصلاح کولو ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف اور دپار دزانو حق ندیم پشانت دائے چی پدیبان ہم حق ندیم بشرعی طریقہ وللرجال علیہن درجہ اور دپار دنارینو پدیبان اوچت درجہ دام واللہ عزیز حکیم اللہ رزور اور حکمت والدیم الطلاق مرتان اغا طلاق شعین رسو واپسی کی دوکر تریم فامساکم بمعروف نبیا ساتل زنان دی پخ طریقہ او تصریحم بإحسان یا رخصتی دا پخیست طریقہ ولا يحل لکم من تاخذو ان دی حلال تاثر خاندانو چی واخلے مما آتیتموہن شین داغ مالنا چی ورکڑی تاسو بی بیان تسشے الا یخاف اللہ یقیما حدود اللہ مگر کہ یرکی داخذ خاون چی پابندی نشی کو لے دید اللہ دا پھولو فین خفتم کہ یرگے تاسو اے حاکمانو اللہ یقیما حدود اللہ چی پابندی نشی کو لے داخذ خاون اللہ دا پھولو فلا جناح علیہما فی مفتدت بے نشت گناہ پدے خذ خاون پاغمال کی چی بدلا داکی داخذ پائے سر دخبل داننا تلک حدود اللہ فلا تعتدوا داد اللہ پولی دی مقرشین ددین تجاوز مکوئے ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون
او کشا تیرے دل اکڑ اللہ لا پورنا ندا کسانم دی ظالمان دی فإن طلقها فلا تحل له من بعد وقد خاون طلاق ورکدی لردریم نحلالی دل را پس دینا حتی تنکح زوجا غیران تردیچ نکاو کی دبل خاون سرام فإن طلقها فلا جناح علیہما وقد دویم خاون ولا طلاق ورکی نشد گناہ پا مخی خاون دو خدا ان یتراجع چی اوبل تو گردی پا نکاح کولو ان ظننا یقیما حدود اللہ خیال ساتھی چی پابندی بکید اللہ دا پولو وتلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون خدا دا اللہ پولی دی مقرر شویم بیانی کی قوم دا پارائی چی سپوئے لریم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ کلچی طلاق ور تاسو خذتا رجعی طلاق او نزدیشا اخبل نیٹی دے دتا فامسکوهن بمعروف نبیائی ساری کے غیل را پخ طریقہ او صرحوهن بمعروف یا رخصت کے غیل را پخ طریقہ ولا تمسکوهن ضرارا خمی سارای دیل را دپار ضرر کولو لتعتدو دے پارا شد حد نور تیر شے ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه او کشاتا کارو کو ظلم کو پخبلزان ولا تتخذوا آیات اللہ حضوا او منی سید اللہ آیتنا ٹوخی کڑی شیم واذکروا نعمت اللہ علیکم ایادوید اللہ انعامات پتا سباندے وما انزل علیکم من الكتاب والحکمہ خاص کردہ نعمت چنازل کرے پتا سو چ قرآن دے او حدیث دے یعظکم بی تاسواز در کئی بدے واتقوا اللہ یرکوید اللہ نا وعالموا ان اللہ بکل شئین علیم یقین کوئے اللہ پارسی زمانے پوئے دے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ کلچی طلاق ورکے تاسو زنانوتا ارسی آئی آخر دے دتا فلا تعذلوهن نممن کوئے دی لرام این کہنا زواجونا کنکاکی دخبل زڑو خاندانو سرام اذا تراضوا بینہم بالمعروف کلچ رضا شریک قرنے کی پشرعی طریقہ ذالک یوعظ به من کان منکم دا آواز ورکے دیشی پر اسرا شاعت شویستا سنا یومن باللہ والیوم الاخر شیمان دری پا اللہ و پر رسنے ذالکم ملکا لکم واتحر دا بشک ان کے تاثل بدنامینا و پاک ان کے دفاحش کارینا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئے لری دار سیدو تاسو پوئے نلرے والوالدات یرضعن اولادهن او مہندی پست طلاق و دیدتنہم پہلی ورکی بچوخ بلوتا حولین کاملین دو کال پورا لمن اراد ان یتم الرضاع داغ چا دا پارا چی اراد لری چی پورا کی پیور کول بچی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف او پپلار دا بچی باندے روزی داغی زنانو دا او جامی داغی دی دا عرف مطابق لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نشی ورکے دے اچاتا مگر پا قدر دا وس داغی لا تضار والدة بولدها ضرر بنشی ورکے دے مورتا بسبب دا بچی دائے ولا مولود له بولده ان اپلارتا بسبب دا بچی دہاغم وعلى الوارث مثل ذلك دا وارث پا ذمہ باندے دے چی دا بچے دے پشانت دا خرچے چی پا پلار باندے وام فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور لکو واڑی دا مور ابلار دتینا پریکول بچی رسو دردا کے دلو دے دوارو رسو مشورے کولنا فلا جناح علیہما نشتے اس گناہ پر دوارو
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ او کتاسو غواړئ چې پی ورکوونکي ونیسئ د پاره د بچو خپل ولا جناح علیکم نشته اس گناہ بتاسو اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف کله چې پوره سپارئ هغه چې مقرر کړي تاسو د عرف مطابق واتقوا الله او يركوا الى الله نعم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ایقین کوئے کہ اللہ تعالیٰ پا عملون چتاسو کوئے لدن کرے وَالَّذِينَ يُتَوْفَوْنَ مِنْكُمْ آسری چمڑکڑے شیستاسونا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَ آپریدی بیانے يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 انتظار بکی دغبی بیان دری پخپل زانون باندے سلور میشتے اولس پیروزی فإذا بلغنا أجلهن وکلچ دی پورکی اخپل نیٹر عیدت فلا جناح علیکم اشتیس گناہ بتاسو فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف پائے کار کی شکئی دخل زانون مبارکی بشرعی طریقہ واللہ بما تعملون خبیر واللہ تعالیٰ استاسو بعملون خبردار دے ولا جناح علیکم فیما عرستم به من خطبت النساء انیشت گناہ پتاسو پاغ الفاظو کی چشاری کو تاسو پاغ سرام دقوختنی دنکار دائی خزنا او اکننتم فی انفسکم یا پٹ ساتے تاسو حضرون مخبلو کے ارادت آغی دنکام علم اللہ انکم ستذکرونہن کوئے دے اللہ تعالیٰ یقیناً خامخا تاسو بیادوائے دل را پنکام ولیکن لا تواعدوہن سرا لیکن وعدی مکو ایدی سرنے کا پٹوانے الا ان تقولوا قولا معروفا لیکن کوائے تاسو پدے وعدہ کی وینا شرعی ولا تعزموا عقدۃ النکاح او مکل کوائے تاسو تڑل نکاح حتی یبلغ الکتاب وجلا ترائے چورسی عدت مقرر خپلے نیٹے منتہاتا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا یقین کوئے چھ اللہ تعالی علم نے پارغس چستاسو پزلن کرین یرکوئے داغد عذابنا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ یقین کوئے چھ اللہ تعالی بخنک ان کے صبر کو ان کے اندے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء نشتہ اس قسم تاوان بتاسو کہ طلاق ورکوئے تاسو زنانو لرام ما لم تمسوهن سو بوریش نیوزیش یاغی سرام او تفردو لہن فریضا یعنی مقرکڑی تاسو اغیل ربارا محرم ومتعوهن او دفیدی سامان ورکے غیتا علی الموسع قدرو ووسوال سڑی پا قدر دا وسداغ دا فراخ داغ وعلی المقتر قدرو پا تنگ دسبانی پا قدر دا تنگ دستیاداغ مطعام بالمعروف دا نفع ورکول دی دا عرف مطابق حقا للمحسنین دا لازم دی پا خیصہ کار کنکو وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ او کطلاق ورکے تاسو دی زنانو لرام مخی دیو زیکی دل استاسو آئی سرام وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا وحال دا مقرکڑی تاسو آغی دبارا محرم فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ لازم نے بتاسو نما دائے چتاسو مقرکڑی الا یعفونا لیکن کمافیو کی دا زنانا دخپل حقنا
او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح یا پورور کی آسڑے شداغ پلاس کی تڑل د نکاح دی وان تعفو اقرب للتقوی او چی معافیو کے تاسو یو بلتا دا دیر نزدی دا پار دا تقوی ولا تنسوا الفضل بینکم او مئی روی تاسو رولی مہربانی پکورن ساسو گے ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ تعالیٰ ساسو عملون رالیدن کرے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی ہمیشگیری اور ساتن کوائے پٹولو منزنو خاص کر پمنگندنی وقوموا للہ قانتین اور درگے اللہ تعالیٰ تعجزی کون کی فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا نکیری گئے تاسو د دشمننا نمونس کوئے چپیاد روانی یا سوارے فَإِذَا أَمِنْتُمْ کلچی پامنی تاسو دیرنا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ لیادوئے اللہ لرا لکسنگ چی خودن درکڑی تاسو اللہ دائے احکامو چی تاسو پائن پوئی دائے والذین یطوفون منکم وآکسان چمڑ کریشی ساسونا ویذرون ازواجا وپریگ دی بیانی وصیتا لازواجہم وصیت کے دی شیدیتا پبارد بیانو دائے کی یا وصیت دیو کی دی وصیت پبارد بیانو خبلو کے متعان الالحول دا نفع ورکولو تریو کال پورے غیر اخراج نبی استلدائی دکورا فإن خرجنا قوت یا زنانا رسو دے عدتی واجبنا فلا جناح علیکم فیما فعن فی انفسہن من معروف نشتے اس گناہ بتاسو پائے کار کی شکئی دی اغید اخبر زاننو پبارکی پشرعی طریقہ واللہ عزیز حکیم اللہ تعالیٰ زور اور دے حکمت والدے وللمطلقات متاع بالمعروف وعام طلاق کرشو خزد پارا صدر نفی سیزنا ورکول دی دا عرف مطابق حقا للمتقین دا لائق دے دشان دا متقیان سلام کذالک یبین اللہ لکم آیاتے دغسی وضاحت کے اللہ تعالی دخبل حکمنو لعلکم تعقلون دید پارا شتاسو عقل نکار اخلے الم تر الى الذین خرجوا من دیارہم آئے نگورے تو حال لائے کسانتا شوتلو دخبل قروننا وهم ملوف حال لائے دی پزرگنو حضر الموت دوجد یرید مرگنا فقال لهم الله موتوا نویل اللہ تعالیٰ دیتا شمر شیم ثم احیاهم بیجون ذکرن دی لرا پدعاد نبی دریم ان اللہ لذو فضل علی الناس یقیناً اللہ تعالیٰ خاون در فضل لے بخلق وانے ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن دیر دخل کنا شکر نکید اللہ احساناتو وقاتلوا فی سبیل اللہ اور جنگ کوئے دا اللہ دین دوشت واری دا پارا وعلموا ان اللہ سمیع علیم ایقین کوئے اللہ تعالی سوری پار سپوئے دے من ذا الذی یخرض اللہ قرضا حسنا سوک دے آئیش قرض ورکی اللہ تعالیٰ تا قرض پہ اخلاص وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا نزیاتی با اللہ تعالیٰ غدد دپارا پشندن ڈیرو واللہ یقبض ویبسط واللہ تعالیٰ تنگوال راولی و فراخی راولی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وخاص غتباؤ گردولی شیطاسو د کیسٹ د ملاویدو پتہ یاد ساتئ ایوب اسلامی کیسٹ مرکز د قصہ خوانی شاہتا کباڑی بازار پیکور کھار ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل
آیا نگورے حال دے اور دلے دا بنی اسرائیلنا من بعد موسیٰ رسو زمانے دا موسیٰ علیہ السلام نا اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا کلچو الاغی اخبر نبی تا مقرر کمون دا پارے و بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ شم جنگو کو داغد بادشاہ اعلان دے دا اللہ رزم دو شتوالی دا پارا قال هل عصيتم من كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ولا يقينا نزديدا كفرس گریشی پتاسو دا جنگ تاسو بجنگو نکڑے قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله ولا غيوص وجلم لرام چی جنگ بنکم دا اللہ دا دین دا وشتوالی دا پارا وقد خرجنا من دیارنا وابنائنا او حادار استریشیو منگا دخبلو کورنو دخبلو دامنونا فلما کتب علیہم القتال مارکلا چی فرسو بدیبانی جنگ کول تولو الا قلیلا منهم مخوارو دی مگر لکسانو ددینا واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ پوئے بظالمان خلقهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا اول دیتا نبی دائی یقیناً اللہ تعالیٰ مقرر استعاذ پارا طالوت بادشاہ قالوا أنا يكون له الملك علينا دیویل سرنگ کی رشید اللہ بادشاہی بمون ونحن احق بالملك منه ام وزیات حقدارو ببادشاہ سرددنا ولم یؤت ساعتا من المال اندے ورکڑے شید لرا فراخی دمالنا قال ان اللہ اصطفاه علیکم ویلا نبی یقینا اللہ ورکڑے دے پتا سوانے وزادہ بسطتا فی العلم والجسم اور زیادتی کرے دل را فراخی پہ علم و بغٹ ہمت کے واللہ یوتی ملکہ من یشاء واللہ تعالیٰ ورکی اخبلوات سعی چالچو غاڑی واللہ واسع علیم واللہ تعالیٰ فراخ فضل والد عالم نے وقال لهم نبیهم ان آیت ملکہ اول دیتا نبی دلی یقینا نخاتبات شاید دارا ان یاتیکم الطابوت چرا بشی تاس صندوق فی سکینت من ربکم پائے کے بعد آرام سیزن احساس درب طرف نویم وبقیت مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون اور باقی علم بیدائنا چپرخ اولاد موسیٰ علیہ السلام اولاد ہارون علیہ السلام تحملہ الملائکہ روشتی بادی صندوق لرا ملائک ان فی ذالک الآیت لکم ان کنتم مومنین یقیناً دری صندوق پرات للوکی خام خالوین نخد تاسو لرا کتاس ایمان والین فلما فصل طالوت بالجنود ارکلاچ جدا شو طالوت آبادہ دکرینا پلخ کرو سرام قال ان اللہ مبتلیکم بنہر ویل طالوت یقیناً اللہ تعالی امتحان کی تاسبانی پیو نیر سرام فمن شرب منہ فلیس منی چاچی اسکل دائیں نیرنا نبی دے زمار تعبدارنا ومن لم یطعمہ فإنہو منی اگچاؤن سکل داغینا یقیناً دے وزمار تعبدار نبی الا من اغترف غرفتا بیدے مگر آسوک چٹک کو یوشون پخبلاس فشربوا منہ الا قلیلا منہم نوس کلیل خلقو دائن ڈربو ما سعاد لکسانو ددینا فلما جاوزہو ہوا والذین آمنوا ما ارکلاشی پورے وطل دائن نیرنا دے آکسان چی مان راوڑو در سرام قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده ویلا پاتش خلقو طاقت نشرم لنند جالوت و داغد لخکر و دا مقابلے
قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله ولا كسانو شدائی یقینو شریب مخامخی اللہ سرام كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله دیر کرتی شی شڈل لگا غالب شی بڑل ڈیرا اللہ پہ حکم واللہ مع الصابرین اللہ خاص مددگار صبرنا کو ولما برزوا لجالوت وجنودہ اور کل شریخ کارشب میدان کے جالوت و داغلق کرتا قالوا ربنا افرغ علینا صبرا اوے دے مومنانو یا روا راتوی کی بنگ بانے دیر صبر وثبت اقدامنا و پاک کی زمن قدمنا وانصرنا علی القوم الکافرین وغلب راکی منتا پا قوم کافران باندے فہزموہم بإذن اللہ نشکس ورکدی آغیتا اللہ تعالیٰ پا حکم وقتل داود جالوت او قتل کر داود علیہ السلام جالوت لران وآتاہ اللہ الملک والحکمہ اورکر اللہ تعالیٰ دتا بادشاہی او پویا دین وعلمہ مما یشاء نور علم ولرکو دائن چلا غختو ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض کنے تفکر اللہ خلق لرا بعض لرا بعض لفصل